akosi matiwase o matiwase na nye obi anso na efa ye omo otimi di yo tio mitio pa se nyanya me na beye wadom pato tio mitio pa na obi be hia wo na wo nyame aka wakoma se wo na ma wo yi nye se bio nyam nipa kro no wo pie na obom pa se awurade ma me hia ma me boafo ena nyame ma enam nandom so ena ohia wo Dr. Likey ena waboa nipa no but nyo obi anso na wonam a na oti street so a wo hia obi aboa no enti se sie ye mfa ne se anworo be se omo ho ahia wo fo sabio obi asabio wonenam ba bia o wiawia nkrofo politics obi yesi ne ma o wiawia kono sabio nipa no bisane se on de na wanya like yankosia boafo but wase awiu waya anroba waye we but Jamaica ne say ba bia me di free ban say sa o ye parent na o wo ba also hwe akra no because I question I man a delicate issue but but say you weird be matie for no be a kire na yes but asem na wo ka no popocho see boy you di kan bo anu ya no ye acti you see boy you ya obi amoa no ena yen ye be hia no ena ya bo no eno achi watoto ne ma de komane papa o ya ode koche no but senya papa no ena de eye dey ehwe no but ma menka asem bi ncho hwe obu ho a ye born say ebia 2 million di 2 million ento ne nsam da but yare de yare a sign sa gusuo no ebi nto ne da osikani nya asem a okususu ho na kire no okoya na asem na twa ye wo bi nso obi nso bawi ase onkwa sorry omompaye ono so a won sombosom onya hwe but odi obia ne ne sebre na masa ba betie sise ye wo papa bi wo a wo akwani we kire enka na tete nyinsan ni emema suro nyinsan paawo enti ebi mu wo ha eye wo mani da ho ebi mu ho nso a ye check background na enya no photo enti akwasi dodo say na enya no photo dey enya because most of parents say enei ena ama ye pensu a ye sisu na akora bia wo a ohwe ne ba but ye pensu no obi ewo bana sabi no wadwane obi tibi wo ne ba no wadwane obi tibi wo ne ba se me maame na me ode ba nyense ne be hye me no anya me ba eninti na akwa na sofa ti eso me kan you papa ne say me papa say maame nkware anwonani enti because of anwonani nti no ne ba na asofa maame ne say wo se ukrom frafra anahefa mosi o akwasi Dr. Likey sesi maame bi betime ama ne ba abaware wo se ye me do na example keke o girlfriend o ne na wo akware maame say adinti wakofa mosi ni ane na wo sabi o enya tribalism ha na emum ye cast asem no say adinti wakofa mosi ni na wo because of that wo Dr. Likey na wo ne oba no kogi wago bode ne de wo to ba bi o maame no so tede ba bi na wama wo wadi waye nipa bone ni wo nipa maame nanim afi wo say ene sa na te dia maame fa obako na akwara maworo no ona sofa yo instance bebra ekosisi ogana adeba ya ema nkura bebre sofa enkura sofa uyi 100% emu 95% broken homes aye awari jaye ni sa asabio ense nhunu a esisi ewo grandmam ne grandfather ne ntam say wo adentia wo mede ko school na ko school da achi wa beheme a na wakonyem na akra no afi na akra basa se basa lack of parental care onya papa ma ne hwe no onya mama ma ne hwe no enti akra no otimi ebo ne bra ha pasa like oye the ope oye ne bibia like oye ne biara what I say enti ma akra no ne life eye basa hwe opa ko ayi street no so boys bebre girls bebre shiwi ni nyina okwa asafo small girls omo bo asha wo ho nyina due to these factors are making nyina it the can say mama Dr. Likey program no enye dene ma no good because
se nipa ne esua ne house we sua se nipa ndo so so happen because nyame dey to so say hwomo na wo hwe ne na ba ko aba wo hwe ne na ba ko aba wo hwe ne na ba ko aba se bi wa wo makra yesen wa wo ma yesen fine nyame dey to say ye the but mamu ma papa for ma me for mu trimu nya den sa say wa wo mo ja so me hwe no na akwa no akofa bad attitude ensa say kwa dia by say tramo hwan na akwa keto 14 years 12 years because maami ni ho betia no papa ni ho obetia no na ama akwa keto instead san ka akwa papa ho say hey stop papa no sabio on number bi din kwase asem maami na number bi ware foforo na onim dia sa the most anointingewom maami no oni papa ndi kan wo first second one no ebi wa wo miensa no papa no maame na ko ware foforo o se ne me pa ba no ma tio but on ne be keka no oba na kan no question say me wo ba yes but owie a wonya na wi no se me pa ma no ma ene sa me mako ha me dan me pese me no me manko ne tena ne wo na segen na wo se be ma na rika wo kawano ye story bi say ya wo AKABENEZER TV it trans story bi say what the so wa person who story ni ye no wo subscribe AKABENEZER TV na wo koma story say ya na make yes because only the time sa we nyina minimum no because of me program here no Adom TV yeah because nkofo de o say onim etono be so camera so bi so a otimi so sa all kind of story na start to because odi yaw especially a man no me say most of the movie stars cry me main tv bebre mentiment ntwa because all kind of story now ba bia asem ni free ba no ye to I can say na onsu ba un say nipa emotional all kere nyina na okai na okai gari awawe ekoma ade no atete akaya ne niema ya ye no na fe nipa no enti akwasi me de make Ghana for atene say e ma obi bia nye ntrim say awo ne awo okay ena enkofa say me no me pese me wu ntime pese me wo onkofa obi ba na one ne wo na afi ori ne ba wo awie no wo se me nhwa akra no because e basa nyankopon e betua wo ka e basa nyankopon betua because ye won nipa bebre frɛ number yi omo chinchin benche e frɛ bebre mitime peke me say a day course me mitime peke me ba e bia miss course me ba na bia 500 miss course 300 150 yes me can dia grow mitime peke course no etini why all this I didn't tell crowd we nyina bre Ghana I didn't tell because I didn't abuy no me de say me say can Japan one bit magie nti ba me politics obi te say sa papa no ba o shamra o ya abrantie o ya baiwa o wo ba no wan hwe na yen police for me soldier for me mo say bi ayikura yen fa nkosin say ba bi because e be say wudie no wadi because enkofo bre emre bi wo na poposo wo sha wan hwe wa wo tu say di unso ayenye o da me say da bi say me na wo asemba na okay akwasi me ze obetumi asa akọ wo ba bi o na case ya wo Kenya no see that was say me de me me can be because of me ntimi nye me spirit and me chase wo de fan set to ayenye o and to me na kwasi o obian spirit as one make it in as much as kasa obi hwe ne ba no ye onkofo be bra mo hwe omoma obi mfa ne mani agro but be bre so hwe omoma ya mo odwuma na ye di ni nyina o a gunshot or street no so no sabio na street no na mo ne papa ne maame papa ne maame maame papa ho but because of ebia aworja ho ho ebia papa na ne suban yefe maame ne suban yefe say hey me kram de me di kram nyana makoheba no man kra small boys no mo street no make us a story we nya ye bi Otafu TV what the subscribe Otafu TV so a yes it means that they make no cry dia wo kan no no cry yo matie for maame popose wa che na adwen wo se die ntia
ama ne ebi mu nyansa no dwuma nsua a ene abeto ye so me ne umie no so because wo na wo yi kakra de boa eme edi nipa no koto adwuma eti edame me ne umie no so senka enana agya no wo akwala no ene so akwala na ebi anka emma sei ma me mra gunshot so ono so atena street no so ache no ono so betimi akere na dwene gunshot edi enti na ama ne nipa na do so a ye say wa wonim say ye station ha kura ye ko bench ko nipa e wo sisi ye ko be de wo ho a omu nyina be pensa no dwuma e na akosua omu papa omu maame edi enti na ye ma ne basa edi kan meda wase but the minim se mprempi no na nye se maame bi ana papa bi anhwe ne bawo sebe kafra ye nyina ye ti asase su nim se ewuo nipa mfa so obi wo ho na nye se ye hwe ne anhwe no ebi kwa time wa ya wu ni mu no kitikiti mu na ne papa wi ebi asabi maame no so kwa wo so na maame no wuye ene esi obi be hwe mpo a ente said o maame na ono awu flee ne afum ye dey e ba ye no osisi obi be hwe atiasefo a ente said o maame no atiase ente said o maame na atiase ende de wo kan de no krepa no kre obusuafo de wo kan no kre enti ne so mommoaye wo de kakra bia wo benya bia me se frɛ number na gu screen na se no se ye fra me nipa asomasi wo ya ye de udin ababa betudwa na ya bo udin sa ampa asomasi nso tumi ye dai eboa kakra na me bɔ mo nkaye so word best enti no enye tambia na be se ebia obi anhwe ne ba ana obi anhwe maame bi anhwe ne ba na papa bi anhwe ne ba ebia na ebu ho a oduma nkuma bu na be fa busua ne ko so ena obi nso ho a asoden ene de na ko pe situation bi mu because ebe ya so be wo ba na be kasa kire no akwasi enkoha enyisi na apa no eguso ko o se nya maame bia na papa bia na wa akoma se me ka se enyiwi o yeye enti ase menjene se me ba no na bia me de achew se ne akwa no be bia we den a eye wo ba but enyi obia na wo sa akoma no obi wo a o feel disrespected sa se me kan no wantie enti no waso twenie so ekobasa akwa no suti mebo asesa e wo street enti no enye tambia na be se ebia obi anhwe ne ba ana obi na more times so ya na ebu ho aye awarijaye onse sawarijaye ne ba ebu a akwa no kodi maame ne side akwa no kodi papa ne side ebia maame ne papa ne be ya ne nsa nka akwa no fine ebia mo owo so de ma akwa no duty say akwa no kodi maame no na omma ne nchenti omfi ne bio edimu ana bia maame no so anya ne ba bi ko abasa akwa no te say janka because we no bi ebio so ho enti no the papa show kan de ne kwan so no sese maame fo no ene papa fo no ehwe omo a ebe me enso ebre so ate no kre but ebia ne bi nsu ni ho so ho enti yesre abusuafo yesre parents ne se oba na ye den wa den pampen for se oba dwonso gu na so a untimi ntwa ntwene o obede twa na ne se oba dwonso agu so ntimi twa atwene e pepa na be pepa enti yesre mo odi akwa na be wiase ne nkoa de wo ye den a e wo na o se wo hwe no because akwa ne tene baby no am flow se maame papa be fa me bla wiase o e ye wo na akodi wo mpamu agro e na wo de ne ba wiase so ho enti no madaroma madam mumema yeni enkoye ma ne ho efi se omo ne edachi ofo se na nsensa de wi ade bi o hopa betena maame bi papa bi nam na ode ache opa ne nam ba bi because ene ne ba yie so hu ya nkrofo bi mi din but ya hu bi na nsen yi ne papa nam a opa ache wo hwe oba na nke masa so we are so bien no be mpa se o yenyi anom free ho no nya yenyi anom free ho de o kan nyina no no kre se January na ena no ensu timi boa ebe ma yeso ye program no ye ho ahen no kre pa abusuafo na me ka kem so opese o sponsor program ya bra fra number na gu screen na se no o mo ne on be kire o kwan a wo be fa so a obe sponsor na yabo odwumadie ana
udwa udie ho dahuro ade amount masaka sense wa wo so wutie ya wo ye tie fo so pese oboa kakra en ye ntwa abo kakra bi a wo benya bia no wo de fa mpanfo so frɛ number na egu ase na o sande a ye bebo din ama bia so ahu sɛ wo so oboa ye pa afen so sɛ wo ye doctor wo ye bibi na wo pese oni ya betra se 101 ne na wo kasa ne ye bo wadwuma ho dahuro na wa wo kyerɛkyerɛm na me na wo kasa frɛ number na eno so egu screen na se no mpainfo no be hyehyɛ mmra no ade bibia to sɛ de edana kwam pepepe me sɛ sisu biem ebia wo ye doctor wa wo pese wo kasa ana aka meton ameyaba ahabanro me ye wei me ye sei aka we de me pese me no be tra se 101 na me a me bɔ madwuma ho dahuro ne eku me a eno so frɛ number na egu screen na se na me no me no be tra se ni aye empensempensemu na ya kyerɛkyerɛm na wa nso wato wanum tuo abusuafo medamase pa mesremo momoayɛ me say si so yobu o ha opese wo sua nsa no dwuma but woni boafo frɛ number na egu screen na se no na ye moa krona wo so no ye befa ho adwuma ade amount na popocho we de mommo ne to fanke toa bi ye nche sansa ye be ne ya ye big gunshot wouldn't be a problem I face. Wouldn't you pano control you movie? Chop money no. Just say, and paying for ya. Omoda ekuya mean. Yes, I street life. Yan say isika. A man, because we to be one man and 200 dia. Na was hard the cordia. 1 to 2 crowns. 1 to 2 crowns. Anke ye. You will be a be a day no. When you're 10 cities crana. It's me boa no 5 cities now Sunday no aboa amobi anyansa adwuma day unse sa little problems in kitinkiti we nyina ye ne anya side day e solve so hu entigan short we dey tiawa e dey asem na abeka tiefo say omumwaye na we nyina hyehyemu a enye se e dey akora no tu adwuma mu ani awie yo ne man kitinkiti a ye side day and night nyina nipa ba na ye day eba we dey tiawa dey asem na kana me mie matiefo na best asem kakra meka achi atiefo ene ahwefo nyina ne se modaroma enye o hye se ne abribie ka no wate ase ena ye ntwa abo se even 10 pesos impo ena obetimi afa ne se enyame so adwuma ena wo ye anamo 10 pesos so amene obi nsa kona no ana ene ye dobi akoto adwuma mu ema ono so timi didi because obekọ adwuma no na wa ndidi a ebede no atimanya aye adwuma no aha nti se wo 10 pesos entimi mfo bi nkoto adwuma mpo etimi feed obi ema ninya energy e de koye adwuma no aha nti yesremo bebre se wo de obi a be one city kura ye beje ni adase yankopon hyiramu nyina mo so kasa papa show also baka kakra me ko bi ne manka bi ya me de adom no kasa de akwasi de me kasa number no ye nka se mo mfre ye se opese oboa ma ye boa obi de ne to adwuma ma good me so tie yeah and one say 1 city 2 city 5 city 10 ye mtwa abo frɛ number no sorry send mba money na mai edi no ebeba Belinda Asamoah. Okay. Number no edi no beba Belinda Asamoah. Okay. Send mo ba mo odi o send dia information ni na no ye be twro. Ne de odi ato dwa se. Ne ya bo odi se. Mami papa yi ana brantie ababa we on eboaye e me de ma asimase to adwumam. Etimi so number we no ye se me emfre. So wo mmoa bi episode boa e me de onua bi to adwuma we e charity work na wo ye. Na awurade nyankopon be hyirawo. Sanse ba bia o ti bia no untimi nkase o tuka ba hadis ka breye na emom no kakra bia wo no fa send mobile money number no ena na o ka asem bi se doctors ankra wa bi odwuma na o pese oni doctor like be interview one on one de tie say obetimi afre number no and the sata obetimi ya pon program obetimi afre say mem e bia afre masimasi clinic asimasi herba asimasi ho ahwan me pesa me nya doctor like program no so eba na me chechere madwuma no so no bo madwuma ho dawuro mame eti ya pon a number na de atodwa no obetima frɛ ofra na ende maka ho asem say na ho asem sitie na every Friday bia waba na doctor like abehia ya kasa na makasa enti eduru ba bi kwa na doctor like say e bia why ade enti no me ba besra wa eno so ho aha enti me sra number na nkasa frɛ wo mobile money number. Okay. Make us na mo frɛ but emfrɛ
o pese obua Dr. Like man Yakopon nam no so ye na dwuma na obetimi ayi ade aba na obu ho so ono pese obua but ofra bi say or send you number ni o send we on frɛ and then ya pon program no but say ye pon program yo abusiafo me ba bebie ma homa no atum na wo so wa kyerɛ wadwen na wo so waboa onua like I say because obetima say asene wansiri no obi dia wusi me dia wusi kofi aji dia wusi kofi aji asene ya wansidi bobo oya de pa dia wusi kofi